megalayapost.news. Ka LS Imle Production menta kasngi kala penlong ke semifinal jong ka Riboy Superstar Season 2 hakaba hadu live hongot ki samla ki yakni bandrung jokathup jong ka grand finale kaban salong ha umsning ha ubnai Januari ya kane ka jing penlong ke semifinal jong ka Riboy Superstar Season 2 la penlong ha Parish Hall nong po hakaba ki tegi samla ki badan sap ka jing shat ba jing ruai ki la shimenta bat seiru ki sap ki phong na ka banta ban sha jet bandrung jokathup jong ka grand finale jong ka ne ka Riboy Superstar Season 2 bala penlong da ka LS Imle Production. Kumbala penpau do ba Lancius Imle CEO ka LS Imle Production kajing temu ba penlong ka ne Riboy Superstar Season 2 kalong ban seimaran ni khon samla ki bdan sab ki jingrwa ba jing shat bat lingba ka ne rensan kila ban penpau ki sab kerpang ki jongki bala ai ublei om tang kata ki pajba ki nyo i ka sab ki phong jongki henrei ha ka ne ka sab ba ki don kan long ru kom ka we ne ki lat ai kam ai jam ki khon samla kan pun ngasun ai play kong ya yang Klepus kepala wanita ini bagi bentalang bagi nak bentakan ika Riboy Superstar Season 2 di ni nak kalian ke LS Imle Production keba bentalang keba post nami nilai juga ni di music video short film juga di nak kalian juga ni shot ai lat iki kena tam mo ikadong katang Riboy pujuk kali kasih berkawai nak bentai kena dan sab hara Riboy kesha nanti acting nanti kinu kiba nang ban dan music di wa tang ha kam film gimla ban sei kumnoi kena dan sab gimla ban tep mono bana Riboy ban sha nanti kinu di bentang nak kalian sini gimla ban yu ini ban tep di nak kalian sini la perkhat ba ni pelong no dah kan ka superstar mo kali Riboy Superstar kena bangila ban ba kan ni kena dan sab mo tengi tep ba keleng ke Riboy di pun ha ki kena badan sab sha samla kata nunu pentawat kalwai ni kasat di bang la pelong ke ni bila ki audition ni pek ini sebut di badan sab di nada kadau jimut ni kejungi kalang ba no bagin sei banara syahmat ya di samla badan sab ki badan ha kadau kan Riboy nang bagi peni ta kasab matalan kejungi bat lamba kan ni kila ban bagi ni seperti ba kasab kejungi mar ba hakan ni kejuk menta sibur ki kejing kedua kam kajam bat lengba kani kejing sei cumi kisap kila pakai ban im ban kamai nama ba menta ada hidung kinu ki jidon kam la kalom aga ye ko kadap senam nani kinu ki program ki festival ki bab nasional hidung kan kinu luai nang syat ya lengba mungkin ni program ki pai ba ki mo bon ki ba ki lai ki ba kinang luai nang syat ki lai yo kan ki syakhat ban benda ban lek ban luai de ban syat kini ki program jujur nak mentang jungi no film ilai ki baginang marwan syat ikhat iki bakit wailan ki film dan ki music video kalong kalat tunti ki bakit im bakit sei kasa patunjo bakit im bakit kamai nak mentang jungi ki kemamana kasni
Megalayapost.news.